Sepedi se re ngwana wo a sa lleng o hwela thareng, pitšaše e ya kgaba-kgaba ka gare ga yona re inolla lenanego la tharollo ya mathata leo le tlago wena la bobedi le la bone go tloga ka iri ya senyane manthapama gomme re go swaretšitše thobela batšheledi ba motse radio station nna ke leng Hlokaina ka ngwaga wa 2021 o ile go ba le mafu a mararo ka mo gae wa hlokofala tatemogolo wa hlokofala mmangwane le ngwana mmangwane re ile re sa boloka tatemogolo ka lefu la gage o ile go ba le tlhakatlhakano mo le goreng koko o ganne tatemogolo a kenyetšwa sekgopa sa gage sa kgomo ka moleteng ebile a pešwa kobo mo lepokising ebile o swantse a tsenyetšwe legoga ka mogare dilo tšeo ba rile ga ba di kenya legoga ba le fošeditše mola lepokisi se ke le ditše fase a senke ra kgona go lala fase ka gore koko o ba ilwa a sa nyake ke ge go tlo hlokofala mmangwane le ena ga tlo hlokofala ka ona ngwago o motee wona o mmangwane re rile re sa lebeletše koko ka lona la bohlano leo mmangwane le ka mongakong koko ke ga tšea petrol o rumile bana petrol a e kopantšha le spiriti le sanda le letswai a bula lepokisi le la a tšhela dilo tšeo ka mogare le rile lepokisi ge le tšwa lepokisi la wa mo monyako bjanong ge ke tšwa nna ke ile ne ke šiša ka tša bophelo ba ka ke kry-a ditaba tše gorawa ka kwa ga geno go na le swiswi le legolo le bao ba robetšego ka moka ga bona ga ba robala boroko mmago o ka morago ga monyako ka pitšeng tše kgolo ke kgopela maele go bona ebile ke kgopela maele gape go ntate Moremi ke kgopela thušo go yena a re hlahlobe a re bontšhe ditsela gore ga go le so re ka tšwela pele jwang.